Pemirsa ring Pesta Kesenian Bali Warsene Mangkin, Sanggar Seni Tari Miwah Tabuh Wimalekerti, Desa Adat Gunakse, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, nyolahang fragmentari ameng-amengan jagat sane memurde nandan. Sesolahan saking penabuh teruna-teruni desa, Presiden ngedautin manah krama ngaksiang, sane menggenah ring kalangan Angsoka Taman Budaya Denpasar. Megena ring kalangan Angsoka, Reka Sadana Sanggar Seni Miwah Tabuh Wimalekerti Desa Adat Gunakse, nyuguhang fragmentari ameng-amengan jagat memurde nandan. Kedulurin antuk kesolahan igelan legong kusare, kesolahan klasik tas Gunakse, sani memurde padang ilalang inggih punika kusare, sani rao saking basa Sansekerta, sani meteges ambengan. Rawi mangkin igelan klasik legong kusare kersemyang dados maskot Desa Gunakse, sani ditayang ini kepuruan Desa Gunakse, sani rao saking pitung banjar. Kawentenan topografi desa ngiterin bukit sani kekoseken entikan ambengan, sani loh jinawi, kawentenan pepitu pragina legong kusare mesola pinilui, sani winan penonton di kelangan. Selanturnya nih kesolahang fragmentari ameng-amengan jagat, tani nyerita yang ini kesukertan miwa keterpian desa, pengangon sampi sane kelokta rari angon, ring Gunakse medue kali ukut sampi ajaib. Penumadian Ki Mantri Bagus Rain Satria Wangse, Ki Mantri Tutuan sani mebiseke Arya Guru. Nanging kata kramane uning rari angon wanta pengangon turau saking Soro Sudra, sampi rari angon taler tekan tenang ajaib mawinan sawai-wai keanggen metakap, tur tanah sani ketakapin dados subur. Ring tengahin parikrama metakap kramane, bendesa Isura Kerte miwa sinom nyani ngerauhin kramane, mawinan mireng wenten sampi ajaib ring Desa Gunakse. Mawinan kramane merebut nagih nyuang sampi irari angon. Pemuput nyani kantos wenten peyudan, tani ngawinang sampi rari angon mati. Mejanten rari angon nenten derima kahanan punika. Tamiang krama sani ngaksiang bayu punika ke keniang pemidande, antung laksana yang nebas pitra majang leluhur ipun, tani sampun dados pitare ngelintangin upacara nandan. Ngawit saking irike wenten dendan. Suang-suang leluhur ngaturang aukot sampi ring upacara nandan inucap. Pet prade nenten kelaksana yang mejanten pacang ngampenin gering agung ring Desa Gunakse. Apuan supo ane jadi pragini ada ane dicari. Apuan gelah mirong ane madan orti. Jai ngelah sampi. Oh sidang nomor tanding asing ketampak. Sanggar tari Miwah Tabuh Wimalekerti kepucukkeun ikomang surjana ring fragmentari inucap memperkanti sarang penata tari Niwayan Rupiani miwa IKD Agus Arte Darmawan, penata kerawitan Komang Pandi Ari Wibawa miwah Made Dwi Nadianta Smare, sarang sani medue ide cerita Komang Suarjana tur nengah wastana. Penanggung jawab Bendesa Adat Gunakse Inengah Ariante. Winata Bali TV.